Ya ka yung dorbar batamai jong jala Meghalaya ke badang tei menta la penteri da koi ke company na Andhra Pradesh bat lamang ha ke jenglut ke ba Shispa Saupusan Klor AA tanggamet yaitu executive engineer ke public work department building uba ransom sutunga ha ke jeng kendu bat kilat patai kubor hadin ke jinglek pej bat jengo ya ke jeng trei ke bala julor uba ransom sutunga ulong ba ke jeng trei ke laya chat bat kat kum ke thong balabu bala kumno ha bunai nailur mentau snem onyo ban plino ya ke ne ke yung dorbar thawan ke jela haba kali ya ke ke daw bala penong ya ke te ke jeng trei ke bala khalem na ke liang jungu ulong ba umpat la ban batai sai halor kane henry lampang ke yung dorbar unlum ya ke review meeting la sai ke sengi ya kinong trei assembly bat kinong trei office secretariat uba ransom sutengah ulai turu bagate kejeng hap jong gadum kala bandai ba kejeng Krishan Kim Klanshu bat aba kali kejeng lut bancana ya ketika design jong gadum kejeng lut kan long Shispa arpo hnyo klor susu ulong ru ha kbaide ber kejeng mi ki kubor ha mizram baladan kejeng mensau beriu ha kejeng klem jong ketika gadum ula pensyai ba kene kubor kalong babakla bat kamdai kumbalapan benah Hakawai pat kaliang uba ransom sutengah beri executive engineer PWD building ulai itu bana kaliang jungu ukwa bang sarkar ka di bandon ka jing tokit halor ka jing shisha bantip mano bat kumno ka tik jingja kawan hab bat ka jing klem jong ka dom. So actually what happened is, sir, like if I'll tell you honestly is Kebaikan bagi jengkelam jangan nak dom menin kabit de kuat mencu batai kedet kansat mencuap men batai kadik ngakuat mencu ong bamo kene kede ke ba sosi ha kabajia hage jeng sana mar balai bangi ngila expect pan pendep ya kene jeng sna hau benai August nadong sedong den re kejia nak komne te haba kejia komne te nakaliang jonga kene ke por ngaskuat ban batai iya ke jingsha ka basna ka nek building laksna kat kum ke design ka balik ada ki designer ki jongi bat kene ka form ka balik ru ka de design associate in Delhi te bat hawala design ya kene la airu ban bet ya ke design ke jongki tak IIT Roorkee te abaka pha ya kene ka design te ngiru ngila pha semuda bat la pha semuda muda kelas study bat namar bala vet ya kene ka drawing ke design dak IIT Roorkee te kemudah ka ai ka approval tingi nak liang jungi ro kum ke executing agency tingi ro ngi ya bet ban ngi pentri bet ka kum ke design te andrei kene ke design pat de habanga evaluate nalade mo nama ngade civil engineer te habang evaluate dalade let's say kala ban long ba kene ka jingkhia jong kene ka structure kedom saya kelak kia aduk kata-kata but kini ki badai ban kit dia kena structure timla syu ban kit namar ke jingkhia jong kena ka structure jong kedom kelak long ko menyo potan ai te nakaliang jonga kena ke por dong in ya pej ke ke bala ban le nak benta kena ke jingjia but kermen scam hi ba ngin weng shwa ya kini ki debres mo kini ki tum kitam ki bala ha ke hapo artayo ngin pendep ban weng ya kene kita kadang banga kuat ban ong ki but hakajuk poro ngin initiate mo kumno ban le hakano kedur bangin le pate habakani ka structure ka la ha ke kumno ngin le kat kum ke jing sotu nga kat kum ke jing berkat ke jongi mo nagaleng ke jongi mene kami keren balai kene ke jia tanga susotu tang ka wi imat kane kala bandai ke jing baklah ke design jong kini ke expert ke jongi te ngi pej ke jongi kat kum namar ngila te ya kene ka dome portion ngila le na du ubnai February
ngale nduk mai February ya kene ka dom kam tam ki structure ki be ban kit ya kene ka dom ngilale na du mai February ha ka bidai bat kene ka ngi ong kene ka curing ka setting na dong sedong ngila pet kala biang na dong sedong kat kum ka poru ka wala dai ban bu babu kene kala biang na dong sedong te nomor balai ba normally hi haka design ke jongi haka specification ke jongi kini building material kila ban yo ya ke strength ke jongki maximum 28 days ni nak yang jongi PUD ngila page load ngila check load na dong sedong nomor ya kani ngile how February te by March kala apoi kani ka por mo kani ka bangi 28 days of curing 28 days of strength kata kadi ka bangila check nakaliang jongi kadon ni mo SDO jonga don ni GE jonga te nakaliang jongi ngila page load ni dong sedong te hendrai long kani pade ke jia na kumne menin kesingir la jia kumne nakaliang jongi ngila sudon hi ka jing ya keren bat ni sopo na se kani kala banding na ka design atau mai dang design lam basil ala ni kadang jing duna hakisimen dose ka jor komputer gam kamya ka jing thau jing wo atau kala belong ta ban ong ban design ban ong banduna tang hakisimen ro kamde namar bangi ngidan pi nakaliang jongi ke piludir ngidan nakaliang jong ka company ngidan i man ka por ki engineer ni check ya kini ki design ki jongi ni check ya kini ki quality ngidan nak jong quality control ka bangi ngidan hulu telong hakabide bat kanika ini kanika jing baong mapi mentan hakabide ini ki jing donak simen kanika tai kata kan namla ban lada donak simen kanika left wing ro kala ban kata kanika right wing ro kala ban kata kanika central wing ro kala ban kata andrei lada pipet menta kini barok kini hang ni barok kini ki wing kini be andrei ka ba dan hi ka jing dona ka dei tang hakanika dom ka ba ki design ki suyat pe ko wala ai maki kata ka dei kijing snow ko jonga nakaliang ka jonga to nakaliang ka jonga pati ka nika por la dapi ong ro hakabi dei pat ka nika mo kumno meno ban pen clear ya kini ki tum kitam ki devres mo kini ki bahap to ndri jing syang kwa ban itu iti ba ki unu kontraktor dang sna menta te habo dang sna menta ngidon haka contract agreement ki jongi kani security deposit te ya kini ki jing lut jing set ro se mo uni kontraktor hi ban lut ban ba nakaliang ke jogo nomor ngidon haka contract agreement kani security deposit te kata kadi ke bangkwa ban ong pi bat tanggawe ke bangkwa ro ban ong pi la dapi pe yang ni ke jingjia ijia bai tang hai tu i main mandap itu assembly hall te nomor ya kani ke building pada la design lagi lai benta kawe ke benta kadi ka left wing central wing bat ke right wing te menta mdan kono ke jing thot haki we pada ki part jong building dei tang itu hi main mandap lani assembly hall te kata kadika banga kwa ban ong pi hakading step syaban khot la dan swa ke kala ka kanika ban ong ban mod ban redesign ya kanika do la syaban khot hak ni ka jing ta la bodong sebab la ajan men miet wana dei men singi ka expectation komunil la dan ki break bom sa kawe kadika ta ba ong pi ngira long songo saya ulai kanika jia men miet nomor bah kanik section kanik area ka ba ni employee sipun bah kini kibrio ani tu iki lakum no minimum 100% hadu san phowot kibrio ni bu bai hang ni nomor bah ka target jongi ke dei kene ban pendep nah de kene ka plastering work ro kadang ya syai kene ka finishing work ro kadang ya syai de men ke sngiro men sngi kemud kan nyawut kini kibrio kidang trei hapo kene ka dom kan nyawut ni kibrio te kumo ong pi mentan syu aingu yo blei trai trap mo udang pelaj ni ke bro kijing sneo baga men met bangan itu ipi ba lada ka jia men sngi 100% la do san phowot kala don bai casualty ani itu te mentan pate long na kaliang jongi nyakwa bani itu ipi mo ba kamdan ke ero kono no casualty naga hakani kijing jia de ngatarai play yo so kijing kanika ka news mo na Mizoram benar pasan ngot kibri pelayap so kani bersisa nang non kani kamde de ka bersisa de kani ka long no kumno kade ka kenja sujing soto bakla jing pet soto bakla kamdan ke ero thung naga kani ka kan hun toket mo kamdan kan no jing pero kata ka lenti ka babha kade lenti ka babha tam kanang bangin yo ben soto kanamdan kan no jing bori hang ning tai
Lada kadai nak kalian jong kontraktor ne, nak kadai kalian jong department ne, nak kadai kalian jong long design ne. Kadai ban niat bida kelenti. Mendai dapan khang. Nomor dai ban niat bida kelenti. Ngide ban lek bida kelenti. Dai ban dan bida kenhun. Nga sko ban lek kum ta. Bat langa try la syai ke singi. Ngin saya kenduk. Hak bida bakane ke benta. Nak kalian jong ke department jongi. Bat kum ju urut nak kalian jong ke Meghalaya Legislative Assembly Secretariat. Ngila ban ngin ya kenduk ngin dan ke join meeting ban ngin review ban ngin khot ru ya kini ki designer jongi design associate sendiri ban ngin review ya kini ngin evaluate ya kini Dia hadu mentah kadang am ka jing perso ya pi ki bapak ini kam halaban penep keluar ya kan kayo kadang nu ka perso kum boong meneh mo ban pressure ban pendep keloy lay ka don palat ngani sui ka don palat nomor balai jing sia kat kum ko original completion time jongi ka dai how December 2021 Henry one no covid ni extend no dai de wat la kataru hapdeng jo covid ru ngi persang he ban ye tre te long kala extend no kumba shipho banai shipho banai nomor ya kani ka building menta jing sa ngi expect ban pendap how banai August te knang ba haka autumn session leni haka winter session kiyo ban syong no tu pi sem ni bijing thut pat Persia pi long pi ong bodon bo persia mulo ta kita ki bo persia belum pi la punya thu eta perso mono em long ban sutrai wut ndai long ban sutrai wut ndai ban suong ban sutrai tang mandep rukam kam dai kata ti habangi ong ban trai wut kamut ni hab ya ilang bat ka specification ndai ban dan ba pressure hero kadang pressure ndai kini ki special UV buildings kini special buildings ngimla ban su na kaliang jongi engineer nak kaliang jongi engineer